atong ampingan o atong alagaan ng atong unit mga kaidol kay mao man ni kuan mga kaidol nakabuhi sa atong pamilya mga kaidol. Di man makakaon atong pamilya mga kaidol kung wala ni mga kaidol. So ato silang kuan mga kaidol panggaon, alagaan at imanon mga kaidol. Alang kamo ba mga driver dia panggaon mo lang ninyo inyong unit, ayaw ninyo abusari ay para po nga ang amo nga makasave po silang maintenance o parehara po na sa nanarbaho ka imo gihapong panggaon na imong trabaho, dili nimo abusaran, dili kay sige kag absent kung unsan trabaho nimo diha nya ang imong wala bad record na ka sa imong trabaho kay unsa ba ipakaon sa imong pamilya kung wala kay trabaho. Naman ang kinahanglan ng atong mga trabaho atong ampingan panggaon nato mahalo ng atong trabaho kay wala may pakaon ta sa pamilya kung wala tay trabaho, kung putulon ta sa atong amo sa may pakaon sa atong pamilya usapod atong palagahan kay diri man nato gikuha ang tanan mga panginahanglanon bugas sudan. So kinahanglan gud siya atong panggaon ug mahalon alagaan, dili na to pababayaan sama sa pag-amping sa atong kaugalingon, sama sa pagpangga sa atong kaugalingon. Pahalagahan ang atong mga trabaho. Kaya di na balala yung mga play og trabaho. Kinahanglan daghan pa requirements. Kunya ampo-ampo baka sa Ginoo. Makasuod kag trabaho. Maka-apply kag driver. Pag nakasuod na kag trabaho, abusaran na nimo, mag-abusaran na ka sa trabaho. Sige naka-absent. Kinahanglan manarbaho ta. Kinahanglan panggaon na to atong trabaho, pakitaan na to maayong performance. Eh di ba yan lang mga play trabaho. Adisir ka mga play trabaho, sapit pagka Ginoo, Lord, Lord, Lord. Madawat unta ko Lord, madawat unta ko Lord kay wala gutom na kayo akong pamilya. Unya karon pag naa na kay trabaho, wa nagiabusaran na lang nimo, sige nagag-absent kay unsa na mga binuang nga imong himo. So dili lalim mga play trabaho. Manang kinahanglan panggaon og mahalon nato atong trabaho para pud mabuhi ang atong pamilya.